Bio je potpredsjednik Akademije nauka više puta. Bio je dugogodišnji direktor Astronomske observatorije, najstarije naučne institucije u našoj zemlji. Bez njegovog doprinosa ona ne bi ni blizu bila ono što je sada. Bio je čovek, šta god da je tako, on je dao doprinos tome. On je bio renesansni tip. Jako velike doprinose davao, ne samo direktno u polju ili u poljima koje su njega interesovali, nego i bočno. Ako odete u zgradu rektorata danas, vidjet ćete u dvorištu rektorata jednu tablu na engleskom jeziku koje je nakačilo Evropsko fizičarsko društvo kao mesto da simbolizuje ovde je bio, živeo i radio jedan od 100 velikana koji su oni izabrali moderne fizike i u njima tu je Milanković. On je naš predstavnik u tom klubu i potpuno zaslužen. Jedino što je čudno, što i dan danas ne znaju da li mu je kabinet bio iza ovog prozora ili onog prozora. Jedno pored drugo znali su da je bio tu, ali nema zapisa, nije skroz jasno. To jest, ima zapisa u njegovim knjigama, ali se oni mogu protumačiti i ovako i onako. No nema veze, bio je tu i bio je naš. Milutin Milanković je jedan od trojice veličanstvenih srpske nauke. Rođen je krajem 19. veka, dao je ogromne doprinose tako širokom dijapazonu oblasti da stvarno nije jasno šta da ga čovjek zove. Sedimo ovde na Institutu za fiziku, tako da prirodno za mene on je fizičar, ali zapravo on je dao neverovatne doprinose raznim stvarima. Prvo, po obrazovanju je inženjer, građevinac. I diljem naše bivše zemlje Jugoslavije možete naći sijaset objekata koje on projektovao, koje on izgradio. On je svakako bio, ono što bismo danas rekli, astronom. Bavio se i ustoličio kod nas nebesku mehaniku. Bio je klimatolog, jer u suštini njegovo delo o ledenim dobima i o sunčavanju planeta, ta dva dela njegova kapitalna, su zapravo započele te oblasti i dalje se smatraju kanoničkim delima. Svakako bio fizičar, bio matematičar. Bio izvanredan matematičar. Mnogi njegovih praktičnih proračuna iz nebeske mehanike su bili veoma ozbiljni što se tiče matematike. Bio je čovek koji je bio možda neverovatno i nadaren, na svetskom nivou nadaren u popularizaciji nauke. Ko nije pročitao dva njegova predivna dela kroz Vasionu i vekove i kroz Carstvo nauke, taj ne zna šta znači popularizovati nauku na pravi način. Znači, pisano je jezikom tog doba, znači 100 godina pre ovog sadašnjeg vremena. Sve je u nekim romantičarskim crtama, ali ako dovoljno rano izložite vašu decu tim delima, njihova trajektorija je zagarantovana. Oni će se baviti naukom na ovaj ili onaj način, prosto zato što to što on priča vam daje priču o najvećim misliocima svih vremena, ali na jedan tako ljudski način, da vi zapravo i 20 i 30 godina kasnije te ljude nosite u svojoj glavi kao da su vam lični prijatelji. Bilo da su bili neki stari grčki filozofi pre 2000 godina, bilo da su iz 17. veka veliki fizičari koji prisustvuju nekom skupu i koji se međusobno svađaju, ali koji su sad dali pola doprinosa onog što učite u tekstovima o fizici. Prosto jedan divan čovjek koji je jedini od ova tri velikana, znači Tesle, Pupina i Milankovića, koji je zapravo profil modernog naučnika. Znači i Tesla i Pupin su više kroz svoja praktična otkrića razvijali tu nauku i oni su zapravo bili standardni proponenti tog vremena velikih otkrića, koji su potpuno promenili svet. Milanković je više naučnik. On je pisao radove, on je pisao knjige, on je
dao različite doprinose koji proističu iz toga da je on napolju obrazovan u Beču, ali da se vratio. On je naš prvi povratnik dijasporac. Kao takav bio je dekan Filozofskog fakulteta, bio je profesor na čitavom nizu predmeta na našem univerzitetu, zasnovao te predmete kao što je nebeska mehanika. Milanković je iza sebe ostavio 2 kapitalna dela i dalje krajnje aktuelna. Prvo se zvalo Kanon osunčavanja Zemlje, zapravo osunčavanja svih planeta sunčevog sistema, a drugi je teorija ledenih doba i kako se one smenjuju i zašto se smenjuju. Znači, astronomske postavke, potke koje stoji iza ovih klimatskih promjena na geološkim skalama. Univerzitet u Beogradu njemu duguje neverovatno puno toga, jer pre toga on je bio jedan univerzitet čija je uloga dominantno obrazovna. Ali univerzitet koji sada postoje mnogo robusniji i nauka caruje na tom univerzitetu, pored tog obrazovanja. Univerzitet u Beogradu je visoko na tim raznim listama koje svi stalno volimo da spominjemo i da se njima kitimo, upravo zbog Milankovića, koji je stavio kamenje temeljce jednog istraživačkog univerziteta u Beogradu. Ali mu nisu dali baš da ima studenta. I to je jedan od razloga što sada nemamo 3, 5, 6 novih Milankovića. Šteta je to, ali kroz njegova dela on je prosto toliko trodimenzionalan i dalje, toliko živ i dalje, da zapravo mi imamo i Milankovića. I kao što rekoh, njegova teorija ledenih doba je i dalje kanonička teorija. Znači i 100 godina ili skoro 100 godina posle tog dela i dalje se smatra onim kamenim temeljcem od koga polazite kad razmatrate zašto se ova naša planeta u geološkim razmerama zagrevala, hladila. On je otkrio da je osnovna pravilnost tu astronomska. I ona i dalje važi i ona je krajnje relevantna, jer pogledajte, svi se plašimo globalnog zagrevanja, plašimo se da će ljudi svojim doprinosom ubrzati neke prirodne procese i učiniti od ove naše planete, koja je ništa drugo nego mali raj, možda neki pakao kakva je zemljana bliznakinja, Venera. Ljudski efekat svakako postoji, ali meni se čini da su astronomski efekti, dugoročni efekti još uvijek dominantni i u tom smislu da je strašno važno da znamo kako položaj Sunca i Zemlje, kako nagib ose oko koje se rotira Zemlja, kako oni utiču na smenu toplih i hladnih faza. Dakle, ako želimo da preživimo tu globalnu krizu globalnog zagrevanja, prvo mesto gde krećemo na put je Milanković i dan danas. Uzbudljiva jedna osoba, vrlo ovozemaljska, vrlo prijatna, osoba koja je možda najveći primjer nekog renesansnog duha koji ja znam u našoj nauci. Imate ljude koji su dobri u jednoj oblasti, u drugoj oblasti, u trećoj, ali da neko u toliko oblasti bude kompetentan i da da ključne doprinose, to se stvarno retko nalazi, ne samo kod nas, u maloj zemlji kao što je naša, nego u svetu. Milanković je jedan od mojih omiljenih likova na putovanju u prošlost naše i svetske nauke. Pored interesantne nauke kojom se bavio, sam život Milankovića je krajnje interesantan i uzbudljiv.
u Prvom svjetskom ratu je bio u zarobljeništvu u Nemačkoj. Tu je proveo, imao veoma interesantne trenutke, a ostao zdrav i čitav, vratio se u zemlju. To tada nije bio tako čest slučaj. Ovo je bila mnogo manje razvijena zemlja tada i verovati u to da tvoja zemlja ima mogućnosti da ti u takvim oblastima kao što su astronomija i fizika da mogućnost da se razvijaš, da nastaviš da razvijaš svoju karijeru, u to vreme je bila prilično radikalna, ali imala je ogromne, neslučajne uticaje na dalji tok i visokog obrazovanja kod nas i nauke. Bio je u Beogradu u vrhuncu svog istraživačkog rada kada je počelo bombardovanje u Drugom svjetskom ratu. To bombardovanje i njemu, kao i stotinama hiljada drugih ljudi, u potpunosti promenilo život. Ali ja bih svima toplo preporučio da otvore kroz Carstvo nauke i predgovor kroz Carstvo nauke i popričaju sa Milankovićem o tome kako razmišlja jedan kreativan, fin, pametan čovek, kako da nastavi svoj posao kada ne postoje nikakvi uslovi da nastavi svoj posao. Nauka podrazumeva biblioteke, podrazumeva komunikacije sa ljudima iz raznih zemalja ovog sveta. Šta da radite kada je ključni repozitorijum knjiga i časopisa upravo bombardovan i zatrpan kamenjem? Kako da radite kada vam nemački vojnici stoje i zabranjuju ulazak na Beogradski univerzitet, čiji ste deo? Šta da radite? Šta pametan čovek da radi? Pa dobro, prvo što radi je popravlja prozore koji su pukli u toku bombardovanja. Jedine knjige koje su mu na raspolaganju su knjige iz njegove lične biblioteke, knjige koje govore o prohujelim vremenima filozofije, nauke. I on se okreće njima kao inspiracijama za priču koju počinje da priča u ta svoja dva kapitalna dela. Svo vreme rata on je sedeo u svom stanu u Starom gradu i pisao ta svoja dela i efekat tih dela je možda i dugoročniji i veći nego što je efekat njegovih naučnih rezultata. Možda, teško je znati. Pošto mislim da je jedna plejada naših naučnika krenula na put ka nauci, inspirisani onim o čemu on pričao i načinu kako nam je predočavao te slike iz prohujelih vremena. Neverovatan jedan čovjek.